Reći će muškarci, zašto ponovo o celulitu i zašto ponovo o oblikovanju tela? Dragi muškarci, vi znate da je to naša večna tema i večna muka, jer nije bitno da li je prošlo proleće, da li je sada prošlo leto i došla jesen. Mi uvek želimo nekako da izgledamo savršeno, što najviše zbog nas i zbog drugih žena, mada vam niko neće reći tu istinu, a na onom trećem mestu možda i zbog vas muškaraca. Sada šalu na stranu, u okviru rubrike Beauty u emisiji Biljana za vas predstavljam nešto što su verovatno dame čule da je apsolutni hit proteklih meseci. Mi ga onako laički nazivamo masaža oklagijama, a pravi naziv je maderoterapija. Šta podrazumeva maderoterapija? Da li zaista uz pomoć maderoterapije, odnosno tim oklagijama, može da nestane taj celulit koji svaka dama ima, pa čak i balerine? Da li u stvari ona bolja za otklanjanje obima kada govorimo o telu dama i da li mogu da je koriste eventualno muškarci? Maderoterapija, nova tehnika u emisiji Biljana za vas. Maderoterapija je još jedna u nizu metoda koje se koriste da bi se žene širom sveta rešile celulita i preoblikovale svoje noge, butine i zadnjicu. Bazirana na principu jake masaže masnih naslaga i instrumentima koji liče na oklagije za testo, maderoterapija je za kratko vreme na našim prostorima pokazala impozantne rezultate. Maderoterapija je primjena drveta u terapijske svrhe, odnosno vrsta masaže kojom se, da kažemo, kroz određene tehnike i njenu primjenu vrše razne procedure kojima se recimo razbija celulit, izbija višak vode, toksini, zatezanje kože, tonus mišića, razbijanje mlečne kiseline u mišićima nakon jakih treninga. Maderoterapija je nastala krajem 90. godina u Kolumbiji, gde je grupa naučnika definisala tačan izgled svake oklagije kojom će se vršiti masaža. Pored neobičnih valjkastih oblika, u maderoterapiji se koristi i daska za peglanje kože. Postoji neke, da kažemo, procedure i tehnika primjene, redosled primjene, on se koristi kao krajnji element, to je tabla za reoblikovanje, ima tu još zanimljivih elemenata poput šolje ili ovog držača, jednu držku koju sad trenutno možda ne vidite. Koristi se za reoblikovanje tela kao krajnji element, znači ona se primjenjuje nakon što svim ovim elementima izvršimo, da kažemo, pritisak i određene procedure na celulit ćelije ili masne ćelije ili koju god svrhu koristimo elemente. S njom koristimo taj krajnji efekt da zategnemo kožu, odnosno da izvršimo reoblikovanje tela, odnosno poteramo sve te loše toksine ka bubrezima, odnosno ka izbacivanju njih. Većina žena nakon samo nekoliko tretmana klasične ručne masaže celulita odustane, jer su hematomi i ispucali kapilari neizbežna pojava. Jedna od kontraindikacija maderoterapije jesu ti, da kažemo, hipersenzibilitet osobe, ali to ne zavisi od maderoterapije, već od klijenata. Ako je neko preosetljiv na kontakt, izlaze mu modrice vrlo lako, onda on prosto nije za maderoterapiju. Mada maderoterapija manje modrice izaziva nego ručna masaža, prosto jer mi možemo da kontrolišemo u svakom momentu pritisak madero elementa na kožu klijenta, odnosno pacijenta. Maderoterapija je za sada pokazala dobre rezultate, ali nažalost kao i sve metode ulepšavanja kože, lica i tela, tako i ova ne zavisi samo od stručnog lica. Važno je da klijent u svakom momentu ako je već došao da nešto, da kažemo, reši neki svoj problem, da se ponaša odgovorno prema svom telu. Odnosno da uz primjenu maderoterapije ili bilo koje sad druge procedure, nije bitno na šta je klijent se odlučio i krenuo da rešava svoje neke probleme, bitno je da vodi račune da bude odgovoran prema svom telu. Odnosno da se kreće što više, se bavi nekim bar malim, školskim, što kažu, sportskim aktivnostima i da vodi računa o ishrani. Dragi dame, budite hrabre i probajte ove simpatične oklagije koje pored estetskog efekta pružaju i osjećaj opuštanja i detoksikacije tela.